Ćao vsi, Slovenska tle in dobrošli v nov video. Aha, ja, točno tako. Pa kak Fortnite, brat? Brawl Stars je nazaj. Aha, točno tako. Torej, približno, ko sem jaz bil, ja, tle nekje je bilo, sem imel pokalo po mojem. Takli nek, ampak ne, zdaj smo dobili 1000 pokalov v kar dolgem času. In ja, zdaj veliko stvari je prišlo nov, tako da, ja. Ja, zdaj tudi, ja, okej, Bibi, Evata, ampak je že imam Bibi. Ja, tudi 30 so prišli in danes si bomo igrali. Po mojem, da je to mapo, dober stu. Ali pa Brock. Ne bom šel z stujem. Evo. Aha, kjer je time? A, 2 stuja sva, super. O, tle je, 3. Bro, pazno. Jo, kaj je to? Ojoj. Evo bado dati. Cool. Se šali kerjava stuja. Cool. Bro, lih kar sem ugotovil, da smo en teammate ubil. Kako je to šlo zdaj? O, ta skin. To je OG skin. Bro, šali. Bro, šali nas kerja. Vem, da si tam sti. Ja, vem se. Ha, ta verjetno igral en event in je dobil Bibi. Moje teoretično mnenje. Ja. Evo. No way, da je nas tole premagal. Pazi, pazi. Bro. Pismo, tole sem pa ful. Ja, no way. GG. Ja, kom je en kill, bro. Evo. Nova igra. Ali bomo to igro isto dobri? No, to bomo zdaj ugotovili. Kva? En teammate je? A ja, ne, mislim, da sem 4 teammate. Krijo si jih. Ker če bi bilo 5 poli, bi bilo 15. Ker mislim, da bi bilo preveč. Tako da tle samo 4 teammate. So. Oh my god. Poka, no kaj bo ti poka. Poka je tako S-brawler, tudi če ga znaš uporabljati. Če ga ne znaš uporabljati, ja. Pa kaj to meni S? Come on, kaj to meni S? Bro, for real, kaj to meni S? Kaj det ima toliko? Ja, crkon. Crknani. Ja. Ok, poka, če te poka ubije, si mora biti actually zelo shit. Ker poka je dansko zelo slabral. Pač, sorry guys. Pa se včasih mi bi še sam, ne. Včasih mi je bil všeč, ampak zdaj sem bullshit. Zdaj se je pa režalka me mogoče ubil. Ampak to sem zaradi tega, ko ima toliko tega povrja, ali ko je že. Shit, that ma. Ne, fant. Kaj si shit. Ma, kaj ste vi? Ja, no, gledaj, da to zmagam. No, bro, ja, na poku, glih poka me. Wow, poku govori, da sem jaz slab. Ja, ok, ne gledamo, koliko kilo sem. Tako. To je verjetno zdaj zadnja igra. Tako da, če vam se zdi video prekratek. Pa kdo zdaj kliče mene?
Tako, je kar nekaj časa minil, da me on nehal klicati. By the way, ja, prej, kaj sem pregovoril, ne, če bo zdaj ta video prekratek, ni moj problem. Ja. Oh my god, te so na drg. Dead. Ne, no, stilo. Pa koliko jim, ne, no, ne, ojoj. Evo, da sem kar živčen. Šici, Riko! Šici! In zdaj misliš, da si boš od mene 7,7 pavrija, ali kaj je zdaj. O, pa kok! Ma kok! Ja, no way. Ko sem jaz nadgikan. Oh my god. Tole je bilo kar napeto. Umri, joho. Dejansko mu zmaga sem zaradi... Ne bom zmaga, drugi bom mi spet, ja. To je bilo to za današnji video. Če ste uživali, stisnite like in subscribe in se vidimo v naslednjem videu. Čau. Aja, mes je Božji Ronaldo zdaj.